Githagathago kiria kigomire ngwataniro ya NASA gitiguthiraga giatira thutha wa kiama KNC kiria gitongoragio ni Musalia Mudavadi kuonania kwaga kuiganira kumana na uria mihang'o iratabanio ngwataniro-ini ino. Githagathago giki kiyumiritie thiku imwe tu thutha wa ngwataniro ino kuneana maritwa ma atongoria ayo thiini wa mbunge cieri kuria kiama kia ODM kiria gwatire iturwa nyingi na cia hinya gukira arunao kuma ciama iria ingi ciumbite NASA. Leadership in the House in the respective capacities as advised. Ndumiriri kuri nyumba cia mohoro iria tumitwo ni munini wa mutongoria wa kiama KNC Ayub Savula irauga ati kiama kia ODM gikoretwo gikigwatira utongoria wa NASA gitekukuruhania ciama ici ingi. Savula ugite mutaratara uria maiguanire wa guthura atongoria thiini wa bunge ndwathingatithirio. Mr. Speaker, you are aware that we are politely seeking your clarification on the options available within the standing orders on how the leadership of this House intends to prevent the provision standing order number 20 to ensure that all members from NASA coalition are considered in leadership position and the constitution is respected. Nige ndumiriri ino no yugite kiama KNC gitiakuruhanirio hari guthondeka gikundi kiregani kia NRM. Kiama giki riu nikirutite mukana wa kwiheria kuma ngwataniro-ini ino agikorwo kiama kia ODM giguthie na mbere na kwigwatira undu umwe na gutua matua gitekukuruhania ciama ici ingi. Tunaomba kiti ya deputy minority leader, na kama tutapewa hiyo kiti, sisi wana NASA wa ANC tuko na vile tutaamua baadaye. Mwena-ini wakio kiama-ini kia ANC nikiendekithitie munini wa badi ya korwo ari mubunge wa Rugari Ayub Savula, mwikarigiti wa kamiti ya kuramata kigina kia muigi akorwo ari mubunge wa Nambale Sako Bunyasi, nayo kamiti ya kuramata indo cia muigi makiendekithia mubunge wa Sabatia Alfred Agoi. Munini wa muhuri wa misharisha bunge-ini ya Senate makiendekithia Senator Petro Nirawere. Ningĩ no marenda kiama kia ANC kiheo giturwa kia mutabania wa mihang'o thiini wa bunge ona gutuika matiugite no wagirwo ni kuyukia giturwa kiu. Kuringana na ANC NASA nirauna kihoto kiao kuna Ford Kenya kiria kina ameba nini bunge-ini nikirona iro gaturwa bunge-ini ya Senate. Asanteni sana. Ica ikuhi abunge a kuma gicua-ini onao ni maronanie kwaga kuiganira kumana na uria maundu maratwarithio thiini wa NASA. Matongoretio ni mubunge wa Msambweni Suleiman Dori, abunge aya maugite matiakuruhanirio hari guthura atongoria a NASA thiini wa bunge. We are resisting this list and will continue resisting this list, na hatutakubali ino list ifanye kazi kukiwa agenda haikuangaliwa na kukiwa regional balance haijaangaliwa. Chama sije cha jamii moja. Kugina kuo atongoria a NASA ni manyitanire na nyumba cia andu aria moragirwo hindi ya mambura ma gutunga Raila Odinga kiharo-ini kia JKIA na kwendekithia munene wa borithi guku Nairobi Japheth Koome atige wira. Ino ni imwe ya mĩĩrĩ ya arĩa makuire hindi ya mũrũrũngano wa gutunga mũtongoria wa ngwatanĩro ya NASA Raila Odinga nginyagia rĩu nyũmba na arata makiorota borithi ona gũtuĩka borithi ni makanĩte ndeto ĩno. Ngiribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Mwaũra wa Ndung'u.